เมียนมาบวยนักกลเจล่ะสิไปเละจิบิลเฮลโพลเตอินเบนะอันนัสเตลเตล่ะสิไปละมินเจ็ตไฟเตอร์เละเฮลิคอปเตอร์มังะนัสตะกะอันเบนักการะ KIA ที่กันเรียลลาร์กัชินอินดิเพนเดนซ์อาร์มีอันดิ้งจังเจล่ะตุนหายข้านั้นมานีเบตูจัดมาดูเฮลิคอปเตอร์อันกะทักษัก KIA ที่เห็นเมนิทุมโถจันนิคันกัชินสเตจชุงมามุกะอันอินเบนะกัชินสิไปเละกัชินนูนาวเตเทียรังละวะกับเมียตูMyanmar Air Force helicopter an ka phlati KIA Information Officer Colonel Nobu chuan chanchin bumi te aril Myanmar sipai ho tu te chuan an jet fighter pahni le helicopter te chu KIA te omna bomdar vek turin tukin jing kar khan an tir chuaka KIA te omna che vel le nunau chen na mun thren khat an phin nual man ma se KIA te chuan jing dar som le minute som ni vela helicopter hi ameilama an ka fuwa mei khuwa chu ngoi ngoya atlangei don ti a hriat to nuwa aveng tu tura ruat a fe chua pui jet fighter pahni chuan chan ngam lawin an thlo liam san de yani abul nai thingtlang khuwa cheng pakhat chuan thlona hi amei lama ka fu ania mei khuwa chuang na sa hle jing khowar lima tangin chum lo chat lowin lai pui ri kan ria kan che vel bo ruak hi aral muang lo hle ani ati tukin jinga KIA 10 sipai helicopter an ka thakhi Mi-35 emo Mi-24 PM ni ariatania aka thang nan hian FN6 an mangani FN6 yan target meter sang rukala ami aka fu theya KIA te hian China ramridep Alabama tat mado outpost poimo lutuk an lak sawa wangin Myanmar sipai hi an thin rim hle a an mun poimo an hlo tak lak le tum hian voi tam be pui an thak to chung poin an che fu lei thei lo ani April ni som pathuma tang phei ka chuan Alabam tlang omna mamuk bial che vel chu indona mual ani tabera sipai lam chuan leilama an hnelo KIA te phin dar nan jet fighter le helicopter mangma se achan sejoka an latang ta zelani April ni som ni pakua chonudar ni vel khan KIA te chuan an ma ni beitu military chopper te trumna le an thlo chuana an in bua soina mun ber bamo airport chu an beya ama angin sipai an che jung ngam to lo tun truma an mun in chu na sat ber alobam hi sipai mun poimo lutuk KIA headquarters panna konga omania he mun poimo atang hian olsam takin a che vel mun rang chu lai puina ka phaka bamo le an state khopui ber michina area thunun tura mun poimo top kho kani KIA chuan hei hi rengin mars ni som ni panga khan be thutin tat madote kutatangin an chu saka sipai le KIA te chuan he outpost chang tu apiang hi heng lai che vel in beina an chan a thadon ti ria in achang tu zok ni in chu in an la in be chun zom ta zelani Indo pui pani na hun lai po khan British chuan apoimo zia ria in Japan kutatanga anlak masak zinga atelani in beina ala to mei lo awang hian abul hnaya khoso ma cheng mi sanga chuang chu an sahim na zongin mun him lama an tlan chi ani mei ni sang ni som ni pakhat zan khan Mizoram ramridep Chin state khopui pakhat hakha tual chung tlangwal huai sen Chinland Defence Force hakha le tat madote anin beichiama riat thei china min ong lai nga sipai pali chu an tum aya ma in an chatuan mun tura thon liam an ni Chinland Defence Force hakha te hian sipai sarkar du lo na an lan tira wanga sipai nan man an mi le sa te chu chua tura ngenin an indora in biang na akal fu lo CDF te hian an thian te chu ngei an phutlata mei ni sang ni som ni pakhat tlai dar li thlenga an thian sipai nan man te hi chua an ni lo chuan tat ma do te hi an ral thuam nei angin an beidon ani ti an puang tarupa boruwa ka tang ngal le sipai lam la in kan dikemo dikloemo sarkar na chel tu kan ni in ti ni om takin an beng an chung luitlat ti chuan jandar sari vela hakha tlangwal huai sen te chuan sapel na an man thin tual cher silai an nei ang chuan tat ma do te hi an beya dar kar ni zet anin kap sipai lam hi an chana chawa riat thei china nun na chan pali omin midang nun na chan an om ngei rin ani ba ka liam na tak an om nualani an in beina mun hi chobote wat ni in abul hnaya cheng te jinga pakhat chuan silai ri voisom thum vel an riat thu le sipain gate an siam na bul ani thu asoya thil chiang te kero riat har sat thu azep telbok sipai lam hi CDF beiturin truck trip nga lai an in thiar lut mek ni asoi ani bokani Chin state khopui pakhat hakha hian February atanga sipai sarkar du lo na lan tira wangin sipai te chuan mi som nga panga an man to a an mi te hum him atrul ti ria in April ni le khan Chinland Defence Force CDF an dina Chin state chunga khopui ranga din ani zuita ani tun hai khan Chin state tlangram khopui pakhat min data nili chung sipai le Chinland Defence Force CDF te hi loin beito in
sipai som thum chuang ka hlum an lo ni to CDF te hian an in be tran nia sipai pathum an that phota a hnu ni hnih chhungin sipai som pasari zet an kap hlum le April ni som ni pariat khan in be chhun zom le in tat ma do som lai ka hlum le an ni Myanmar azo na thak u naw te hi ral be thiam tak ni in an ral thuamero a thalem lo min data sipai om te pui tura sipai ho tu ten truck an tir chu khopona lo lam bunin sipai som thum an kap hluma an ma ni lama hliam tak ngial po anom lo ani tual cheral thuam mai mang si CDF ten heti taka sipayan sop na sa hian makti a hlo le a an ho tu pa nuai o jala chuan kan che that chan chu an rin lo ang taka khopona kan lo lam bun thin wang ani kan om na hi tlang ram cheng chia ani a keini angin aram chin an hrechiang velo ami cheng tam zo khi sapel mi kan ni awangin ram chin kan hrechianga kan silai nei ang te kan man thiam ba ka kan in ring to ka kan rang rual em bokani ati Myanmar chak lam rama chibil helpol hlun le chak tak Karen National Union KNU ho tu pa chuan sipai beile turin helpol rang te chu in thurol puya asoma ni som ko chung nunaw poi soi lo ten sipai kut an tor na satje enin kan tran ruala kan ti top wat anga yani ati KNU hi sipai sarkar thlop lo tu langsar tak ni in an mi te hum him nan tun hnai dewa tang khan sipai nen an in beina sa hle a Solkar liam ta mai po khan Thailand Ramribul salwan lui kama sipai outpost an chu sak nge ani sipai te chuan KNU control area hi jet fighter le rocketin an bei zui chiam nge tat madoten azona ninga jet boruwa katanga an bei nuwa KNU vice chief of staff lieutenant general bocho he chuan pathiani khan karen helpol dang te chu Burma sipai nun rong takte bei tura tran rual puya open letter siamin asoma bocho he chuan kumsom sari chung zalen na kan sual chungin tun anga sipai ne na hun tha hi kan la nei ngai lo tun hun rem chang hi mang tangkain Burmese military dictatorship hi ibeile tangu tran rual kan lo har sat to thina ma se kan tun huna hian in thurualin sipai lal rot na lakata kan zelen theinan ibei tlang te ang u ati ani open letter a hian current state chunga chibil helpol dang democratic current buddhist army le KNU commander in adin KNLA Peace Council te ming tarlan ni in an ni pani hian sipayen thu nei na an la atang khan an hmui an la chi tlat thunga an chipui te som na hi an pomdo nem ti hunin ala ril chawang bo cho he hi adu tho hlea an chipui helpol te mai ne loin karen nam hlom khom na border guard force BGF a karen mi te chu an ram le chipui te ta na fe chuak turin asombok bo cho he chuan BGF te po khan karen nam initi hlerangin in ngai tu na phim tak mangrau karen mi te chuan an chipui te an that turani lo atibok me ni ni khan Thatong district a border guard force BGF le tat mado te tang rual hian KNU an beirona KNU thinrim hi sipai tamjong le nan thok chuak vele ani me ni ni pathian ni kha sipain Myanmar a thunei na an pongla katanga ni somkwa pani na ni in khovel huap sipai du lo na ni global Myanmar spring revolution atan manani Myanmar ram chung mun rang ba ka Manchester UK Milan Italy Taipei Taiwan mi pui sang chuang fe chu lungoi lo lan tirin kholaya an pungkhom Myanmar sipai te chuan Myanmar pungkhom te chu rubber bullet le silai mu pa ngai ba ka grenade tin an beya pungkhom jinga mi parukla in nun na an chan ani Kachin state khopui pakhat pha kana pungkhom te jinga grenade vomlu tin silai me pu ania kumsom thuma upa waiphia chu alua ka ni in nun na achana mi som ni in hliaman tuarbok Wailet sakai ngri zona lung oilo na lan tir tura punkhom tum te chu jingda rial le achan bevela sipaiten rubber bulletin an kapa an train dar du lo wangin silai mu pa ngain an kap zuya mi pathumin nun na an chan Chanaya Thajan Township Mandalay region mi puin punkhom an tum na mun chu sipaiten ria in truck panga khatlatin he mun hi an pan ngala punkhom tum te jinga mi ni an rin an program an tran ma a thingpui dora chol te jinga mi pali an mana bike pasari an mansak bok Sunstate chimlam shi phoalung oilo na lan tir tu te jinga pakhat chu ka hlum nei in tu nge ani ti hriat chian alani lawa mi som an man bok nongkhia po sipai te chuan mi pakhat an kap hlum an ka hlum ta khi kum som limi win nang ni in punkhom na tel ve po ani lawa punkhom na hnai waya avakal chu an lo kap hlum ringot mai ani un nang hi rem thoka in hlo fatrin ni in anu puile afanu te pathum kum khatle achan vele kum sari inkara upate akal sanani Assistant Association for Political Prisoners sinchia danin sipayen thunei na anpong la nuwa sipai kuta poisoi lo nun na chan za chu
mi jasari somruk panga an nito zirtop ni liam ta khan chaya state pruso kholuna a tlangwal somsari pali zet chu sipaiten ring hlalin an loman sipaite chuan an man tak te hi sipai beitura training chuak hlimte an niti soin an state capital loikotan ina an khung khomani tun hai dewa tang khan sipai sarkar ho tu te chuan an ma ni do dal zonga omte da thatu tura an miroi an tir chuak tran ni in an soya an thalak mu tur po a omnual nge democracy thlop tu te suat tu ata na an miroi te hian uniform an halawa ko thler le mun rem chang la ya silai nen an duty a pistol an pai tlang pui bok mi pui te chu an laka film khur turin an in cha ani